Mani Mina nguThomas Ndlovu ngihlala uthanda 86. Istudio 7 siyasijabulela kakhulu ngoba sisithandela ukuthi siyakhuluma iqiniso. iKhisimusi siyidlalile kuhle sibili. Kodwa into esikhalela kakhulu sikhalela ukuthi izinto lazo zehle. Siyabe sifuna ukuthi izinto zehle lezikole ebantwaneni esikukhalelayo kakhulu sikhalela ukuthi le school fees zabantwana zehle. Sikhona siyakwanisa ukubhadala ngoba kunje kasisebenzi. Lathi abantu abadala siyafisa ukuthi sihole njenge South Africa, abadala beSouth Africa abahola ama pension. So lathi siyakufisa khona ukuthi abantu kungenzakala khona phakithi sihole lathi ama pension njengoba singabantu abadala sesikhulile ukuze lathi engeke kungasenzela lula.